Цивилите го напуштаат сирискиот град Африн барајќи безбедност поради продолжувањето на офанзивата на турските сили против курдската милиција во северозападна Сирија. Турските сили стигнале до периферијата на Африн по една неделна кампања, објави Сириската обсерваторија за човекови права, која следи ситуацијата во Сирија. نزحنا من القصف التركي عشوائي على المناطق هنيك ما حسنا نضل هنا اما حملنا اغراضنا قلنا خلينا نطلع من القريه. يعني ايش يطلع بالعيد؟ بدك تضل تحت القصف ما بتحسن نضل. بدك ترجع تنهزم دوم على محلات امنه وانت رايح، هاي حالة الشعب هيك صار فيها. نحن مزارعين فلاحين. Анкара во јануари ја започна офанзивата на незината граница во регионот на Африн, со цел да ја истера сириската курдска милиција, која ја смета за продолжување на Курдската работничка партија, која 3 децении се бореше за независност во Турција. Во минатиот месец просириските владени сили влегоа во регионот Африн за да ги поддржат курдските сили, но нивното распоредување не ја одврати Турција, која ја продолжи својата кампања и покрај можноста таа да предизвика поширока ескалација во војната. القوات التركية لديها استحقاق سريع. يعني إذا لم تستطع بالفعل إنجاز عمل عسكري سريع في عفرين على الزمن ستصبح تلك المنطقة منطقة ساخنة دون تحقيق أي تحولات أو دون تحقيق أي أهداف سياسية بالنسبة للحكومة التركية. Сепак Билал вели дека е потешко отколку што се очекуваше, бидејќи курдските сили, Русија и сирискиот режим се вклучени во борбата за власт во Африн во моментот. المسألة هي مسألة تكتيكات سريعة ولكنها ليست عسكرية بقدر ما هي سياسية. لذلك لم تستطع هذه القوات اللي دخلت عفرين إيقاف التقدم التركي. لكن هذا لا يعني بأن دخول عفرين سيكون سهلا بالنسبة للأتراك ولو كان عسكريا أمر ممكن وقابل للتحقيق، لكن ثمنه الإنساني ثمنه السياسي سيكون باهظ جدا. Африн е одвоен од многу големата област што држат сириските курдски сили на исток долж границата со Турција, вклучувајќи и големите делови од земјата освоени од Исламската држава со поддршка од Соединетите држави.